Nanone tubasuhuze tubahe ikaze abakunzi bacu de Global Media tubwire ko ari amakuru agezweho mu Rwanda ndetse n'irya no ku isi. Ni amakuru tuza guhera mu Rwanda kandi tukayakomereza hanze y'igihugu. Ariko reka mbanze nkubwire wowe uhageze bwa mbere nkubwire ko ari umurongo wa de Global Media umuyoboro wa YouTube ubugezeho none. Nkubwire ati rero banze ukande subscribe kuye byiza binyura ahangaha utazajya ubicikwa. Hagati aho ngaho rero mujye kubana nitwa Dani Hambo n'igihe tugiye kubana mu makuru agezweho kuri uyu munsi. HD Global Media. Tubabwire ko Minisitiri Nduhungirehe yaganiriye na Dr Abdelati ku bufatanye bw'u Rwanda na Misiri. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe yakiriwe na mugenzi we wa Misiri Dr Badri Abdelati baganira ku ngingo zitandukanye zigamije gukomeza ubufatanye bw'ibihugu byombi mu nzego zitandukanye. Minisitiri Nduhungirehe ni umwe mu bitabiriye umuhango wo gufungura Grand Egyptian Museum, inzu ndangamurage ya mbere nini ku isi. Yagaragaje ko u Rwanda rwashimiye Misiri kuri iki gikorwa gikomeye cyo gufungura iyi nyine Grand Egyptian Museum, anashimangira umuhati w'u Rwanda wo gukomeza guteza imbere umubano n'ubufatanye bw'ibihugu byombi. Iyi nzu rero yafunguwe ejo ku itariki ya mbere Ugushyingo 2025, ikubiyemo ibikoresho ndangamateka ibizwi nka artifacts birenga ibihumbi 100 byerekana amateka yaranze iki gihugu mu myaka irenga ibihumbi 7. Igitekerezo cyo kuyikora cyatangiye mu 1992 gitangira gushyirwa mu bikorwa muri 2005. Iyi nzu yubatswe kuri hegitari 50 yatwaye arenga miliyari 1 y'amadolari ndetse yubatswe mu birometero 2 uvuye kuri piramide zo muri Giza. Niyo nzu ndangamurage ya mbere ku isi ibitse amateka cyane cyane ajyanye n'ibihe byo hambere kuko ibitse ibikoresho byabayeho guhera mu myaka 5000 mbere y'ivuka rya Yesu kugera mu kinyejana cya 4. Ibyo bikoresho byose birahari, ubwo bivuze ko imyaka 7,000 byose hamwe ariyo ishize. Ukinjira muri iyi nzu wakirwa n'ikibumbano cya metero 11 igipima toni 8 cya Rames wa kabiri ufatwa nka farawo wa mbere ukomeye wabayeho, ugakomereza ku ngazi ziriho ibibumbano by'abami n'abamikazi bayoboye Misiri. Iyi nzu igizwe n'ibice bitatu by'ingenzi byerekana imibereho ya sosiyete ya cyami ndetse n'imyizerere by'icyo gihugu nuko byagiye bihinduka. Iyi nzu kandi iri mu bwato bw'umwami Kufu bwabayeho imyaka 2500 mbere y'ivuka rya Yezu, n'ibindi bibumbano byerekana insengero zizwi nka Nao, imana zo mu Misiri nk'imana y'urubyaro, ubuhinzi no kuzuka Osiris, na Bita, imana y'ubuhanzi n'ubugeni. Ifite kandi n'igice cyahariwe abana n'uburezi aho ifite isomero ririmo inyandiko n'ibitabo byerekana amateka y'ibiri muri iyi nzu n'ibindi. Harimo igice cyitiriwe Tutankhamuni Nefertari wayoboye Misiri kuva mu 1332 kugeza mu 1323 mbere ya Yezu. Uyu mwami azwi cyane kuko imva ye yavumbuwe n'umuhanga mu bisigiratongo witwa Howard Carter mu 1922 yose uko yakabaye itarangirika. Iki gice kirimo ibikoresho 5398 byose bigaragarizwa hamwe mu gice kingana na metero kare 7500. Iki gice kirimo ibikoresho 5398 byose bigaragarizwa hamwe mu gice kingana na metero kare 7500. Nibwo bwa mbere bigaragajwe uko biri hamwe, ibituma abantu bamenya ubuzima bw'uyu mwami ubarirwa muri bato bayoboye Misiri mu mateka. U Rwanda na Misiri bikomeje guteza imbere umubano wabyo kuva ku itariki 28 Nzeri 2025 ubwo abayobozi ku mpande zombi bari New York mu nteko rusange ya Loni ya 80 bashyize umukono ku masezerano ajyanye no gukuriranaho visa ku baturage b'impande zombi bajya muri ibi bihugu. Hari hashize iminsi 8 Perezida Kagame agiriye uruzinduko rw'akazi mu Misiri, agirana ibiganiro na mugenzi we Abdel Fattah al-Sisi. Bisiga hagezwe ku masezerano arimo ayo guteza imbere ishoramari hagati y'impande zombi, imicungire y'amazi, guhana ubutaka ku mpande zombi no guteza imbere imijyi n'imiturire. U Rwanda na Misiri kandi muri Kanama 2024 byashyize umukono ku masezerano ku nzego zitandukanye zirimo ubuzima, ubwikorezi, ubucuruzi n'andi yasinywe ku wa 12 Kanama 2025.
Hiyongera kandi ku yandi bafitanye mu nzego zirimo tekinike, iterambere ry'inganda n'ubucuruzi, ubuhinzi, uburezi, urubyiruko, ubuzima, ubutwererane mu bya gisirikare n'ibindi. Muri 2017 Perezida wa Misiri Abdel Fattah al-Sisi yasuye u Rwanda mu ruzinduko rwari rugamije gutsura umubano w'ibihugu byombi. Ubutwererane bw'u Rwanda na Misiri si ubwa vuba kuko iki gihugu gifite ambasade yacyo i Kigali kuva mu 1976 mu gihe y'u Rwanda i Cairo yongeye gufungurwa muri Werurwe 2015. Tuva aho tugaruke Rwamagana tubabwire ko umurambo w'umugore n'umwana yasanzwe mu murima. Ubuyobozi bw'umurenge wa Nyakariro uherereye mu karere ka Rwamagana bwatangaje ko hakiri urujijo ku mirambo y'umugore n'umwana yasanzwe mu murima, bigakekwa ko biciwe ahandi bakajya kujugunywa muri uyu murenge. Imirambo y'uyu mugore uri mu kigero cy'imyaka iri hagati ya 25 na 30 ndetse n'umwana we uri mu kigero cy'umwaka umwe yabonywe n'umuturage wari uri guhinga mu mudugudu wa Rusheshe mu kagari ka Bihembe mu murenge wa Nyakariro. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyakariro Muhoza Theogene yavuze ko mu gitondo cyo kuri iki cyumweru ngo babonye umugore uri mu kigero cy'imyaka iri hagati ya 25 na 30 bamwicanye n'umwana w'umuhungu w'umwaka cyangwa ngo umwaka n'igice, ngo babishe baraza barabaharambika, niko ngo babikeka kuko nta hantu mu murima hadasanzwe hatuwe. Gitifu Muhoza yakomeje avuga ko kuri ubu bategereje inzego z'umutekano ndetse n'abaganga kugira ngo bajye gupima iyo mibiri hamenyekane icyabishe. Yavuze kandi ko iperereza ryahise ritangira kugira ngo hamenyekane niba abo bantu biciwe muri uwo mudugudu cyangwa se niba biciwe ahandi hantu bakaza kujugunywa mu mirima. Uyu muyobozi yasabye abaturage kujya bihutira gutanga amakuru hakiri kare, abasaba kandi kwirinda ubwicanyi kuko bushyira ubuzima bwabo mu kaga ndetse n'ubw'imiryango yabo. Munyemerere kandi twerekeze mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba ubwo twamaze kuva mu makuru yo mu Rwanda. Tubwire ko rero Uburundi bwashenguwe cyane na televiziyo 5 itarabugaragaje mu bihugu byitabiriye inama y'i Paris. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Dr Edouard Bizimana yashenguwe n'uburyo TV5 Monde itamugaragaje mu bitabiriye inama yiga ku mutekano w'akarere ka Afurika y'ibiyaga bigari iherutse kubera mu Bufaransa. Iyi nama yabereye i Paris kuwa 30 Ukwakira 2025 yitabiriwe n'abahagarariye u Rwanda, u Burundi, Uganda, RDC, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Qatar, Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe, Umuryango Umwe bw'Uburayi, Umuryango w'Abibumbye n'indi miryango mpuzamahanga. Imwe mu ntego nyamukuru z'iyi nama yari ugukusanya amafaranga azifashishwa mu gufasha abagizweho ingaruka n'intambara imaze imyaka 4 mu burasirazuba bwa Kongo. Mu mashusho TV5 Monde yashyize hanze ajyanye n'iyi nkuru kuwa 31 Ukwakira 2025 hagaragaragamo Minisitiri Jean Joel Barrot asuhuza abagenzi be barimo uw'u Rwanda Nduhungire Olivier, uwa Togo Robert Dusey, uwa Angola Tete Antonio n'uwa Congo Therese Kayikwamba wa nyina gusa. Kutagaragara kwa Dr Edouard Bizimana byamushenguye umutima, bituma yandika ku rukuta rwe rwa X yikoma TV5 Monde avuga ko iki kinyamakuru kivugama ku bushake. Mu butumwa yamenyeshejemo n'umuvugizi wa Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi Rosine Gatoni Guilene, Dr Bizimana yagize ati kutagira ahantu na hamwe ivuga ku Burundi muri iyi nama ikabikora yishimye, nyamara ari igihugu gicumbikiye impunzi z'abanyekongo 108,645 kikanagira uruhare mu kugarura amahoro muri Kongo ndetse kikanatanga ubufasha. TV5 Monde yagaragaje kubogama gukomeye cyane. Ambasaderi w'Ubufaransa mu Burundi Sébastien Mignon we ntahamanya n'uyu muyobozi ushinzwe ububanyi n'amahanga, yavuze ko ahubwo icyabaye kuri TV5 Monde atari ukubogama ahubwo ari ukoroshya uburyo bwo kurebamo ibintu. Minisitiri Dr Bizimana yasubije uyu diplomate ko TV5 Monde yagombaga kugerageza kumva ibitekerezo by'abandi bantu. Arakomeza avuga ko ngo ariko bazi uburyo ibi binyamakuru bikoramo. Ambasaderi w'u Burundi mu Bubiligi Terence Ntahiraja yunze mu rya mugenzi we agaragaza ko Burundi butari bukwiriye kwirengagizwa. Ubutumwa bwa Dr Bizimana bwavuzweho n'abantu benshi ndetse benshi bakibutsa uyu muyobozi ko Burundi nta kindi buri gukora muri Kongo uretse gukongeza amacakubiri n'ibindi bitiza umurindi ibikorwa byo guheza no kwica abanyekongo bikozwe na leta yabo. Muri Kanama 2023 Ndayishimiye yagiranye na Tshisekedi amasezerano y'ibanga y'ubufatanye mu bya gisirikare yohereza ingabo zirenga 12,000 zo kurwanya umutwe witwaje intwaro wa M23 muri Kivu y'Amajyaruguru, ariko ntibyabuza uyu mutwe uharanira uburenganzira bw'abanyekongo gutsinda aba basore.
Mu minsi ishize umunyapolitike Moise Nyarugaba yatangaje ko ingabo z'u Burundi zirenga ibihumbi 10 zoherejwe mu misozi miremire ya Minembwe n'ibindi bice byegeranye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi ko ziri mu mugambi wo gutsemba ubwoko bw'abanyamurenge watangiye muri 2017. Burundi kandi bwari buri kumwe n'ihuriro ry'ingabo za Kongo M23 yirukanye mu bice byinshi bya Kivu y'Amajyaruguru ubwo yafataga imijyi ya Goma na Bukavu. Naho kandi mbere yuko tujya ku byaranze uyu munsi banze babwire ko hanze Afrika mu Bwongereza abantu 9 bakomeretse bikomeye nyuma yo guterwa ibyuma muri gari ya moshi. Abantu 10 barimo 9 bakomeretse bikomeye bajyanywe kwa muganga nyuma yo guterwa ibyuma muri gari ya moshi mu Bwongereza. Kuri abo bakomeretse bajyanywe kwa muganga mu bitaro bya Addenbrooke muri Cambridge mu burasirazuba bw'Ubwongereza. Muri bikenda bakomeretse cyane ku buryo buteye impungenge ku miryango uko bashobora kuba babura ubuzima. Ubugizi bwa nabi bwabereye mu mujyi muto wa Huntingdon muri gari ya moshi yaturukaga mu gace ka Doncaster yerekeza i Londres. Nyuma y'uko polisi ibonye amakuru y'ubwo bugizi bwa nabi, gari ya moshi yahise ihagarara bitunguranye kuri station ya Huntingdon, ari naho polisi yabashije gutangira ubutabazi ku bari bayirimo no guta muri yombi bamwe mu bagize uruhare muri iki gikorwa. Abashinzwe umutekano bihutiye kuhagera kugira ngo batabare abaturage bari muri gari ya moshi, ndetse bivugwa ko babiri mu bagizi ba nabi bamaze gutabwa muri yombi nubwo hatiramenyekana imyirondoro yabo. Minisitiri w'Intebe mu Bwongereza Keir Starmer yifatanyije n'abagizweho ingaruka n'ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi, ariko anashimira ko itsinda ry'ubutabazi riri gukora uko rishoboye. Ishami rya polisi rishinzwe kurwanya iterabwoba naryo ryamaze kwifatanya n'abandi mu gukomeza gukora iperereza kuko hataramenyekana icyabaye intandaro y'ubu bugizi bwa nabi. Ariko hagati aho mbere yuko tujya ku byaranze umunsi wa kabiri turiho kuri ubu ngubu ukwezi kwa 11, tubanze tubabwire ko muri Israel ubu ngubu iri gushinja Hamas kuyiha imirambo itari y'abaturage bayo. Ingabo za Israel zatangaje ko imirambo y'aba bantu batatu Hamas yahaye Croix Rouge muri iki cyumweru itari y'abanya-Israel bafashwe bugwate n'uyu mutwe muri Gaza. Ibi byatangajwe kuri uyu wa gatandatu mu gihe amasezerano yo guhagarika imirwano yashyizweho ku bufatanye bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika akomeje kugenda bigura intege. Iyi mirambo yashyikirijwe Croix Rouge nyuma y'uko ku wa gatanu tariki 31 kugera kuri 25 Israel yasubije muri Gaza imibiri y'abanya-Palestine 30 nk'igice cyiyubahirizwa ry'aya masezerano. Umuvugizi w'ingabo za Israel yavuze ko imibiri y'abo bantu batatu yagejejwe muri Israel ku wa gatanu nijoro, aho yahise ijyanwa gusuzumwa. Icyakora mbere y'uko iyo mibiri igerayo, undi muyobozi w'ubutasi bwa gisirikare yari yamaze gutangaza ko bafite amakuru agaragaza ko atari abantu bafashwe bugwate n'abarwanyi ba Hamas ku wa 7 ukwakira 2023, umunsi w'igitero cyatangije intambara ikomeje hagati ya Israel ndetse na Hamas. Ku wa gatanu undi muyobozi w'ingabo za Israel yemeje ko imibiri idafitanye isano n'abafashwe bugwate. Ku ruhande rwa Hamas nta kintu iratangaza kuri ayo makuru. Kuva amasezerano yo guhagarika imirwano yashyirwaho umukono, abarwanyi ba Hamas bamaze gutanga imibiri 17 y'abari bafashwe bugwate muri Gaza mu gihe cy'imyaka 2 ishize, ariko igikorwa cyo gusubiza imibiri y'abandi 11 bari basigaye kigenda kizamo birantega. Kugeza ubu imibiri y'abanya-Palestine 225 imaze gusubizwa muri Gaza bikozwe na Israel kuva amasezerano yo guhagarika imirwano yatangira, ariko nk'uko bitangazwa na Minisiteri y'Ubuzima ya Gaza, 75 gusa muri iyo mibiri niyo imaze kumenywa n'imiryango yabo. Reka tuze tugaruka ku biba byararanze iyi tariki ya kabiri y'ukwezi kwa 11 mu myaka itandukanye. Turi ku wa kabiri Ugushyingo 2025, ni umunsi wa 306 mu minsi igize umwaka. Hasigaye iminsi 59 ngo uyu mwaka ugere ku musozo. Ni umunsi mpuzamahanga wahariwe kurandura umuco wo kudahana abakora ibyaha byibasira abanyamakuru. Ibi ni bimwe mu byaranze uyu munsi mu mateka. 1914 Uburusiya bwatangaje ko butangije intambara ku bwami bwa Ottoman. 1964 umwami wa Arabia Saudite witwa Saud yakuwe ku butegetsi n'umuryango we asimburwa n'umuvandimwe we witwa Faisal. 1983 Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ronald Reagan yashyize umukono ku itegeko ryemeza umunsi wo kwizihiza ubuzima bwa Martin Luther King Jr. 1984 Velma Barfield yabaye umugore wa mbere wakatiwe igihano cy'urupfu aricwa muri Amerika nyuma yo gusubizaho icyo gihano mu 1976 kuko cyari cyakuweho mu 1962. Twerekeze mu muziki. 2016 ejo bundi
Forbes yatangaje ko Taylor Swift ari we mugore winjije amafaranga menshi mu muziki angana na miliyoni 170 z'amadolari, amafaranga akubye kabiri ayari yinjijwe na Adele. Tuvuye mu muziki twareba ku bavutse. Ese uyu munsi tariki 2 ukwezi kwa 11 havutse bande? 1755 uwitwa Marie Antoinette ni umwamikazi w'Ubufaransa, uyu niho yavutse. 1965 Shah Rukh Khan, umukinnyi wa filime mu Buhinde icyamamare, niho yavutse. 1974 Nelly ni umuraperi w'umunyamerika, nawe niho yavutse. 2001 kandi Moses Caicedo cyangwa se Caicedo bitewe n'uko usoma, uyu ni ukina umupira w'amaguru mu ikipe y'igihugu ya Equateur ndetse no muri Chelsea yo mu Bwongereza. Uyu mukinnyi nawe yavutse. Nyamara nk'uko bisanzwe abantu bamwe baba bavuka abandi bapfa. Kuri uyu munsi n'ubundi nubwo havutse benshi hakavuga ibyamamare bitandukanye, ariko hari n'abapfuye. 1963 Ngo Dinh Diem wabaye perezida wa mbere wa Vietnam yiciwe muri coup d'etat. 2004 hapfuye Zayed bin Sultan Al Nahyan wabaye perezida wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, ari nawe washinze icyo gihugu. Ni umunsi wa kabiri w'ukwezi kwa 11. Ngibyo ibyakuranze. HD Global Media.